අලුත්ම හා මතකම් ප්‍රදේශවල ඇති වූ තත්ත්වය පිළිබඳව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. ජූනි 15 වෙනි දින බේරුවල ප්‍රදේශයේදී ඇති වූ සිද්ධිය නිසා උද්ගත වී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ මම මේ ගරු සභාවේ අවධානය යොමු කරවීමට කැමැතියි. ඊට දින කිහිපයකට පෙර අලුත්ගම වෙළඳ සැලකට පහර දීමේ සිද්ධියක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගමන් කළ වාහනයකට පහර දීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එතන කටකතාවගේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අත කපලා දාලා කියලා. ඒත් එබඳු සිදුවීම් යලි ඇති නොවන පරිදි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වෙනුවට ඒවා උසිගන්නන්නා සුළු පරිසරයක් රජය නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ජාතිවාදයේ ඇවිස්සි විශාල වශයෙන් දේපොළ හානි මේ වන විට ජීවිත හානිද සිදු ඇති බවයි අපට දැන ගැනීමට හැකි වී තිබෙන්නේ. 15 වෙනි දින දා අලුත්ගමදී බොදුබල සේනා සංවිධානයේ ඇතුළු සංවිධාන කීපයක් ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමක් පවත්වා තිබෙනවා. මෙම රැස්වීමට පිටස්තර පුද්ගල වලින් බස් රථ වලින් සෙනඟ කැදවා තිබෙනවා. තවද මේ රැස්වීම කතා මගින් ජාතිවාදය අවුලලා තිබෙනවා. අනතුරුව පෙළපාලියක් ලෙස මෙම පිරිස මුස්ලිම් ජනතාව ජීවත් වන දර්ගා නගරය හරහා ගමන් කර තිබෙනවා. දැන් අලුත්ගම තියෙන සිද්ධියටයි දර්ගා නගරයට යන්නේ කියලා කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. දර්ගා නගරේ තියෙන සම්පූර්ණ මුස්ලිම් අය ඉන්න ප්‍රදේශයක්. ප්‍රශ්න ඇති වුණේ අලුත්ගම. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ස්වාමින් වහන්සේලා රජය දැනුවත් කර මෙම ප්‍රශ්නය ප්‍රදේශයේ සිංහල මුස්ලිම් ජනතාවට සාමකාමීව විසඳා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන බවත් ජාතිවාදයේ අවසන මේ ක්‍රියාදාමයට ඉඩ නොදෙන ලෙසත් ඉල්ලා තිබෙනවා. කන්ද විහාරයේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ, අපේ මාලවන විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ, පාලිත ස්වාමින් වහන්සේ, සියලු සංඝයා නායක ස්වාමින් වහන්සේ දැනුම් දුන්නා. අපි මේක බලා ගන්න හැම වෙලේම මේ සිද්ධි බලා ගන්නවා. මෙතන මන්තුමන්ලක් දන්නවා. අපි මුස්ලිම් අයට කතා කරලා මේක විසඳ ගන්නම් කියලා. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ කිසිම මේ උදව්වක් උපකාරයක් ඉල්ලුවේ නැහැ. පිටින් ගෙනාව සංඝයා වහන්සේ. අපේ විෂ්ණු දෙවියන්ව තමතක කළා දාලා මේක වැඩේ කරන්න දැන්. ඉතින් පුදුමයක්ද මේ වෙන එකට. ඒත් රජයේ විවිධ පුද්ගලයන්ට නීතිය අතගැහීමට ඉඩදී නිහඬව බලා සිටීමේ පිළිවෙතක් අනුගමනය කර තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් නිදහස් අධ්‍යාපන රැක ගැනීමට රැස් වී තබද්දී පෙළපාලියද්දී මහජනයාට පීඩාවන්නේ කියා උසාවි නියෝග කියන ඒවා නවත්වා රජය මෙහිදී නැවැත්වීමට පියවර ගත්තේ නැහැ. මෙම සිද්ධිය ගැන පූර්ණ වාර්තාවක් අපේක්ෂා කරන අතර අදාළ සිදුවීම් ඇති වී පැතිරීමට ඉඩදී රජය බලා සිටියේ කවර හේතු නිසාදයි අගමැතිතුමාගෙන් විමසා සිටීමට කැමැති. විශේෂයෙන්ම කවුද මේ රැස්වීමට අනුබල දුන්න නිලධාරියා කවුද කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. එමෙන්ම මීට වගකිව යුතු සංවිධාන නායකයින් පුද්ගලයන් කවුරුද යන්න ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ගෙනගත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද යන්නත් වැඩිදුර දැන ගැනීමට කැමැතියි. அலுத்கம மற்றும் பேருவளை ஆகிய பகுதியில் இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் தொடர்பில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று பாராளுமன்றத்தில் விசேட உரையொன்றை ஆற்றினார். அந்த உரையைத்தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். அந்த உரையில் குறிப்பிடப்பட்ட சில முக்கியமான விடயங்களை நான் உங்களுக்கு தமிழில் குறிப்பிடுகின்றேன். ஜூன் 15ஆம் தேதி அலுத்கம பகுதியில் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பில் சபையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புவதாக முதலில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் குறிப்பிட்டார். அந்த சம்பவம் இடம்பெறுவதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னர் அலுத்கம பகுதியில் வர்த்தக நிலையம் ஒன்றின் மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த தாக்குதலின் போது தேரர் ஒருவரின் கை வெட்டப்பட்டதாக பொய் வதந்தி பரவியிருந்ததாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். அவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண்டும் ஏற்படாமல் தவிர்ப்பதற்கு பதிலாக நிலைமையை உக்கிரமடையும் நிலைமையை அரசாங்கம் உருவாக்கியதாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் குறிப்பிட்டார். இதன் பிரதிபலனாகவே உடைமைகளையும் உயிர்களையும் பலி கொடுக்க வேண்டி ஏற்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 15ஆம் தேதி பொதுபல சேனா மற்றும் வேறு சில அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து அங்கு கூட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்ததாகவும் அந்த கூட்டத்துக்கு பஸ்கள் மூலம் மக்கள் அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் இன்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார். அதே போன்று அந்த கூட்டத்தில் ஆற்றிய உரை அங்கு தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் இனவாதத்தை தூண்டும் வகையில் அமைந்ததாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் தெரிவித்திருந்தார். பேரணியாக முஸ்லிம் மக்கள் செறிந்து வாழ்கின்ற தர்கா நகர் நோக்கி இவர்கள் சென்றதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஏன் இந்த
பேரணி தர்கா நகர் நோக்கி செல்ல வேண்டும் எனவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் தனது உரையின் பொழுது கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். பிரதேச சமய தலைவர்கள் அதேபோன்று பிரதேசத்தின் பல முக்கியத்தவர்கள் இந்த சம்பவங்கள் இடம்பெறாமல் தவிர்ப்பதற்காக ஏற்கனவே போலீசாருக்கு அறிவித்திருந்தும் அதற்கான எவ்வித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். சட்டத்தை கையில் எடுக்க அரசாங்கம் யாருக்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியிருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். உதாரணமாக பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் ஏனைய அரசியல் கட்சிகள் கூட்டங்களை பேரணிகளை ஏற்பாடு செய்கின்ற பொழுது அதற்கு எதிராக நீதிமன்றம் சென்று அதற்கு எதிராக அந்த கூட்டங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு எதிராக தடையுத்தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருந்தால் ஒரு பாரிய பிரச்சனை உருவாகக்கூடிய இனங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய இந்த பிரச்சனையின் பொழுது ஏன் அரசாங்கம் மௌனமாக இருந்தது என்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். எனவே இவ்வாறான சம்பவங்களுக்கு யார் பொறுப்பு கூற வேண்டும், இதற்கு யார் தலைமை தாங்குகிறார் எனவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் இன்று பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். நிக்கோலா. Thank you, Riaz. Now, making a special statement in Parliament today, Opposition Leader Ranil Wickremesinghe drew the attention of the House to the situation in Alutgama and Beruwala. In his statement, the opposition leader said that instead of taking preventive measures following incidents of violence reported in Alutgama last week, the government had created an incendiary environment. Noting that this had led to tremendous property damage and even loss of life, Wickremesinghe questioned the intentions of the rally and subsequent procession held in Alutgama and Darga town on Sunday. He further noted that leaders of the Mahasangha in the area had informed the government that the problem would be resolved internally. The opposition leader added, however, that external parties had been involved in this situation. He added that these external parties had not been invited to the area to resolve the dispute by local religious leaders. He said that the government had allowed certain persons to take the law into their own hands and is now following a policy of silence. Ranil Wickremesinghe called for a comprehensive report into the matter.